ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯥꯗ ꯁꯨꯟꯌ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯈ kuntrahumdoiga ꯌꯧꯔꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯕꯤꯅꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗ स्टेट थाकता पांथोखिबा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थौरमदा वाफम असिम हांगना फोंदोखिबने। हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसीज फॉर well-being of mother and child and to prevent unintended pregnancies haiba hiramda pangthokiba thoromaduda National Health Mission gi State Mission Director and Dinesh, RIMS Imphal gi Department of Obstetrics and Gynecology gi Head Dr. M. Rameshwar amadi Janims gi Department of Obstetrics and Gynecology gi Head Dr. Helen Kamaishu maroiba mithunglen singoina sarukya ke thoromaduga mari lenana Dr. Ningthozam Binona makhatana hai malem gi oina yengbada chahi khuding gi changchatta mi million humpuga mapan hengalakli hauzik fawbgi oina malemda mising khwaidagi hengalakhiba chahina kumja lising amaga chamapan humpuna oiri chahi aduda chada ani gi changda mising hengalakpa thengnakhibane chahi nifuromgi mamangda malem asida punna mi billion ahumrom lairambani adubu ngasidi mising adugi saruk ani hengatuna mi billion taruklom laire hauzik lairiba chang asida mising asum hengalaklabadi kumja lising aniga kuntra taret fawbagi manungda malemgi apunba mising ase billion mapan henba yana laire india gi oina apunba mising ase billion amaga दशमिक मरी तरेट ओइरी मसी मालेम की अपुनबा मिसिंग की चादा तरा तरेट दशमिक तरेट निपानी कुमजा लिसिंग अनि तरा माथोई की सेंसस रिकॉर्ड की मतुंगिना मणिपुर की अपुनबा मिसिंग असि लाख कुनगा निपान गा दशमिक मंगा तरुकनी मसी की मनुंगदा नुपाना लाख तरा मरीगा दशमिक अहुम तरुकने अदुगा नुपीना लाख तरा मरीगा दशमिक अमा तरेटनी चलिबा चाही असि की अरोइबा सरुक फावबदा स्टेट असि की ओइना अपुनबा मिसिंग असि चादा तरा मंगा दशमिक तरेट निपान हैंगलक्तुना लाख 13.03 यौरबा याना लैरे ngasi pangthokliba world population day gi thorom asigi maruoiba pandamde leibag asida leiriba miyamge reproductive health ta akhanaba mityeng thamduna masama ufaba khunai ama ohenba aduni family planning haibasi angang pokpagi plan tawba adu khaknatte masigi manung chana gender equality nupi amadi angang singi hakshel punsi mahing amadi miyoibagi hakna chingba kaya ama su konsilibane Nungai yaifaba khunai ama semna bahonabada family planning na achouba thodang ama lauri haina sumahang na makhatana phongdokhi. To facilitate discussion among policymakers, stakeholders, and the communities on effective policies and strategies for population stabilization, equitable development, and environmental sustainability. To align World Population Day activities with Sustainable Development Goals, particularly goal number 3, good health and well-being. Goal number 5, gender equality. Goal number 10, reduce inequalities. And goal number 12, responsible consumption and productions. To recognize achievements in the fields of population research, advocacy, and initiatives that contribute to global efforts in achieving sustainable population growth and development. To mobilize civil society organizations, youth groups, and community leaders to participate in educational activities, campaign, and advocacy. Efforts focus on population issues.